Sanibonani babukeli emakhaya. Lo khulumayo uBen wakaMaseko. Angihambi ngedwa ke kulesi sifundo sanamuhla, ngihamba nabazalwane abatositana kanye nami. Sanibonani babukeli, igama lami ngiMfortune Sibonga Katheleki. Nginibingelela babukeli ngelihle igama lomfelo wethu Jesu lokhulumako Harris Teleki. Siyabonga ke kakhulu. Isifundo sethu ke sanamhlanje kusifundo number 12. Sizothi ke masingena kusesikhuluma ngoJesu noLazaro, sizathi sicalise ke lesi sifundo ngokukhuleka. Sicele umzalwane uFortune Teleki asingenise ngomthandazo. Singavala amehlo. Baba, egameni lakho Jesu Kristu waseNazaretha, siyakhuleka mnini amandla wokuthi usiside sikhona uku-understanda leli lakho, nabo babukeli nabo bakhona uku-understanda ngamoya wakho lwengcwele kuzobe manje naphakade. Amen. Amen. Sibonge ke njengoba singena ke kulesi sifundo sethu sanamuhla lapho sikhuluma khona ngaJesu noLazaro. Emavi wokuvula kulesi sifundo sethu atholakala lapha kumaHubo 116 kuvesi 15. Lithi lona livuleni, kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe. Angathi ke ningathi lihlayite isifundo sethu sanamuhla, nisho ukuthi sikhuluma ngani ukuthi babukeli bathi ukuthi sibathulela tindzaba letinjani namuhla. Mzalwane uFortune, khona mhlambe longasithulela kona uma ubhekele livesi sivule ngalo. Amen bazalwane. So la iyasifundisa ukuthi Jesu uyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele. So liyasifundisa kahle kahle ukuthi kulabangcwele nabashona kuligugu kuJehova ngoba ngelanga lokugcina uyokubena njani, uyokubavusa. So la sikhuluma ngokufa kwaJesu naLazaro. So ithi lana Jesu wathi kuye, mfunza uJohane 11 verse 24 and 25. This master wathi kuye, ngiyathi ukuthi uyawuvuka uphile nokuvuka kwemhlaba kuphela. Jesu wathi kuye, mina ngiyakuvuka, ngikuvuka nokuphila, lokholwa ngimi noma angafa uyawuphila. So inkosi yethu yasitshela ukuthi nanoma ngabe ngibani lokholwa kuye uyawuba nokuphila ekugcineni. So kufuna sibe nelithemba ukuthi Jesu Kristu uyabavusa labangcwele. Siyabonga ke. Mzalwane Harris, khona mhlambe lo uthanda ukuphawula ngalesicathulo lesithe sabekwa laphana ku-Desire of Ages. Yes, lapha ngicela ukudlulisa kubonga lithuba lomthiwe lona. Yes, lapha ku Desire of Ages khona kakhulu esikutholako laphana, because sithola ukuthi kuKristu kukhona ukuphila okwangempela. So njengoba like i-Desire of Ages isho ukuthi like lokuphila lokhu akufana lokuphila lesiphila kona nyalo ukuthi sisalenzele kufa. So lokuphila kwangempela lokhu Jesus Christ abekele bonke abantu bakhe labayela njani labamukela live lakhe. So uma kusinathi samukela kukhanya kwa Jesus Christ, and then la kulomhlaba njengoba sisaphila nyalo, and then kusho ukuthi sinalokuphila kwangempela lokhu Jesus Christ asibekele kona. And then that's why leli verse nalisho lapha lithi kuligugu kulabo labamkholwayo uJesus Christ ukuthi bafele kuye. So ngaleyo ndlela leyo kuligugu uKristu because batovuswa. So kubo akunalithemba ukuthi kunelithemba ukuthi batovuka than ukuthi like nasekufile kuphelele everything. So every mkholwa ukuthi ukholwa kuJesus Christ sonke sinalethemba lelo ukuthi one day siyawuvuswa sibuyele sihlangane futhi naye inkosi yethu leNjesu Kristu. Siyabonga njengoba sesitholile ukuthi kuKristu kukhona impilo lengabolekiwe, impilo yeqiniso. Sithi ke sifunze ngako kona lokhu lesikuthola kulesi sikhathi uma sichubeka nesifundo sethu. Singena ke kwisigaba saSunday noma kwisigaba sangesonto esithi sona lana umkhaya waseBethaniya. Kwisigaba sokucala noma umbuzo wokucala uthi wona lana, yibaphi abafundi uJesu ayenabo emzini waseBethaniya na? Impendulo yakhona siyithola lapha kuJohane 11 verse 5. Ngabe siyitholani ke kulesi sihloko lapho sikhuluma khona ngomkhaya waseBethaniya? Masihlathi siye satholani kulesi sigaba.
So lapha kule family okanye umndeni eBheteni oBhetaniya, uKristu lo mndeni wakaLazarus seswaLazarus two seswaLazarus sithola kahle kahle likhaya lana laLazarus. Lapha likhaya lelo kusho ukuthi bamndeni weLazarus, and then kuna Mary seswakhe, and then naMartha seswakhe futhi lo munye. So sithola ukuthi like likhaya leli belisondelane kakhulu naJesu Kristu, because likhaya le Jesus Christ bekanokulivakashela ngetikhasi letinye. So bekanebudlelwane kakhulu in a way ukuthi like bekabathanza, because like likhaya leli lakabo Lazarus bebabantu beba neshisakalo ukuthi balalele live laNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi kaJesus Christ bekumjabulisa ukuthi aka-arrest khona aphumule khona, njengoba sathi ukuthi Jesus Christ beyanganalo likhaya lakhe lokuthi ulakhile ukuthi lelanga libita ukuthi likhaya lakhe. Most of the time bekathembele lama disciples akhe. So but likhaya le Jesus Christ bekalisebenzisa as ngathi likhaya lakhe in a way, because bekulikhaya lani lebangani bakhe. So ngiloko ke la kulesi family le choda kahle le family ne extender to Jesus Christ. Show ukuthi ifamily ukuthi inani ina Jesus Christ lekhaya la lekhala Lazarus. Yeah. Mhlawumbe ufuna ukuphawula uzalwane mfowethu. Khona lapho ngifuna ukuqeda la. So okunye lesikutholayo sithola ukuthi bafunze beJesu Kristu akusimlala abantu 12 labamlandzelako, kodwa wonke umuntu lokholwa kuJesu Kristu ungumfunzi wakhe. Nalaba seswaLazarus Jesus seswaLazarus umloyana umlandzeli waJesus Christ ngoba ukholwa kuye. So wonke umuntu lokholwa kuJesus Christ uphenduka umlandzeli waJesus Christ. Yeah, siyathola futhi lana ukuthi Jesu Kristu kuleli khaya amukeleke kakhulu kangakanani. Kuthiwa lana bekangumhlobo waleli khaya leli. Ukuthi bekangumngani, bebathembekile. If kukhona into la afuna ukuyikhuluma, bekakhuluma nabo, bavisisana ngayo konke la khuluma nabo. Uyathi ukuthi kumnanzi kanjani ukuthi unebangani, wathi ukuthi tonke tindlu lofisa ukuthi khuluma uyakubo ukhulume kubo. So yiyo le ndlela lena uJesu Kristu besekahlobene ngako nemkhaya wakaLazarus. Sitathi-ke sibuke kusigaba lesilandzelako ku-B, uthi sithi sona lana uhlobo olunjani lwekhaya ubukhona bukaNkulunkulu nezibusiso zakhe ezikhethekile kakhulu babukhona na. If siyifunza just ukuthi sivisise kahle noma siyifunze ngesingisi, ithi yona lana, in what type of home is God present with his choices blessings. So ke ikhaya lelinjani lapho uJesu Kristu abakhona abonakala aletha tibusiso takhe letehlukile. Lapho ngisho ukuthi likhaya lelithandvo, likhaya lelamukelile, noma likhaya lensindiso, noma lelibusisekile. So ingakho Jesus Christ uyathanda ukuthi abavakashele ngoba linokuthula, linobumnene kanjalo ke likhaya lelinokuthula. La siyathola ukuthi Jesu ubusisa likhaya lelinjani, lelinokuthula. So ithi lana masiyibuka lapha kumahubo, ithi yona Jesu, ithi yona uNkulunkulu, the last part yothi uNkulunkulu ubusisa inhlalo lapho kukhona yini ukuthula. Ngabe mzalwane uHarris sitholana lana kumoya wesiprofeto, mhlawumbe uma singasibukela lesicaphulo nje lesincane somoya wesiprofeto usichazisele kuso into lesivisisako ngalomkhaya noma luhlobo uNkulunkulu alibusisayo. Yes. So lapho sithola ke lokubaleka kakhulu njengoba besashito bazalwane ukuthi like ikhaya ukuthi linokuthula ngile Jesus Christ alamukelayo, and then akugcini lapho kodwa bona lama members ahlala lapho kulelo khaya lelo kufuna kube abantu lokuthi nekulalela futhi banako, ungabe abantu ukuthi just nje bajaja tinto bahlulela tinto kutsenga indeki nani, but ikhaya line peace linokuthula, and then futhi ikhaya lokuthi banozwelo banethenda love, and then banani futhi banecourtesy, and then nabo wonke umuntu, sure, which means ngamanye amagama Jesus Christ uthanze leli khaya la kuphi la kabo Lazarus, because bekunatonke letinto lesithola la ledimensionwako, because Jesus Christ walithanza waze wabayenda i-friendship yabo labayana njani labahlala lapho kulelo khaya lelo. So ngeke konke lesikutholako lapho kulelo khaya lelo ukuthi kahle kahle
Jesus Christ uba khona kwelikhaya ukuthi njani lilungile njengoba Proverbs 3 verse 33 asho, because Proverbs 3 verse 33 uma sifunza le last part lana ngiphethe ngeEnglish ithi, but he blessed the habitation of the just. So siyabona lapho ukuthi ubusisa yini, ubusisa labo labanye njani labalungileyo. Ukuthi ikhaya lelungileyo Jesus Christ uyalithanda, and enohlala alivakashela njalo and akalishiyi even noma ngabe baba ebunzimeni njengoba sithatha ufunza like ngalikhali la Lazarus kuthini futhi kahle kahle yini imvo le yehlakala. So now just ukuphinze futhi ngibele back lapha kule question yaka A. Le question yaka A likhuluma ngama disciples because ngibona ngathi bese ngayi clarify kahle. Ama disciples sikhuluma nga3 abantu lapho uma sifunza John 11 verse 5. Likhuluma nga Martha, likhuluma nga seswa Master which is Mary, and then likhuluma nga Lazarus. So beside lama disciples le Jesus Christ bekanawo oy12 laba bekungilabanye ama disciples because bebele njani they were willing to listen to him, to live la kaNkulunkulu as much as kungilelo khaya lelo le Jesus Christ afuna ukuthini alithanza because they were listeners. Sibonge-ke ukuphawulwa lothi wasiniketa kona. Sidangena ke kwisigaba sangemsombuluko lesikhuluma ngekugula kukaLazarus. Ukugula kukaLazaro. Sibheka ke kwisigaba sokucala sithi sona lapha what action did the sisters of Lazarus take when their brothers became seriously ill, and what was their response they received? So maybe ukuyichaza nje ngesintu ithi yona senzo sini odade kaLazaro abasithatha lapho umfowabo egula kakhulu, futhi impendulo enjani abayithola na? Siye sathola nana sivisisane ke kulona mbuto lesiwutholako lana. So kuphendula lo mbuto lona into funza some of the verses lapha kule verses ngithola ku John 11 verse 1 to 4, but mina ngifunza verse 3 to 4. Ithi, therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. So automatically lena iphendula like lo mbuto wokucala lokuthi ngisiphi isinyathelo lebo sister baka Lazarus basithatha lekhathi Lazarus ekagula kakhulu. So sinyathelo basithatha bathumela umuntu ukuthi akayekela njani, akayikodlulisa umlayeza ayekela njani, atshele Jesus Christ about ukugula kwa Lazarus, hoping ukuthi Jesus Christ utoyela njani utola phala ukugula kwa Lazarus. So ngiyo leyo yini ngiso leso sinyathelo lebasithatha oseswa wa Lazarus. So now say ithi yini impendulo le bayithola. So impendulo ngesithola lapha ku verse 4 ithi Jesus, and when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of Man might be glorified thereby. So Jesus Christ anokuniketa like a response in a way ukuthi like at the same time uma ukuthi ifika la kimi mina nawe njengeliso lomuntu, so kubuka ngathi uthi i response ukuthi Jesus Christ uthi ukuthi njengoba athi this lokugula lokusikugula kokufa, then assume ukuthi Jesus Christ utomlapha immediately Lazarus. So ngoke le i response to Jesus Christ wayiniketa le messenger lebethunyelwe nguMartha na Mary. Okay, sibonge. Khona mhlawumbe lokufuna ukugcwalisa. Mina longakusho etuko spirit of prophecy ukuthi isho ukuthi lana lebacabanga ukuthi kahle kahle Jesus Christ utosabela masinyana ngoba bamtshela ukuthi Lazarus ufile, kodwa bacabanga ukuthi utota masinyana ahambe ayokubona Lazarus eguleni, kodwa Jesus Christ wahlala kwaze kwaphela 4 emalanga. So ngaleyo ndlela bacabanga ukuthi Jesus Christ utoba nawo ngaleso sikhathi, kodwa Jesus Christ walinza ngoba ucabanga kwakhe akufani nokucabanga kwethu. Siyathola ukuthi lana balinza kakhulu, baloku babukene nemfowabo agula. Baloku babuke ukuthi Jesu Kristo utathi atobakhipha kule nkinga lebakuyo. Kuyabona if unemngani lomthembako wathi ukuthi ngesikhathi sonke uma ngisetinkingeni
uyakhona ukuthi angikhiphe enkingeni. Mara lesikhathi lesi ngimfuna ngaso angabi khona. Uma sithumele inkulumo ukuthi umlayeto ukuthi aye ku atiswe avele naphendule athi yena akaguleli kufa. Ukuyabona ukuthi kwesinye isikhathi ungayithatha ngokuthi akanaki. Kodwa-ke mara lana sithola ukuthi lokho ukuthi washo ukuthi akaguleli kufa ngoba niketa yini lithemba lokuthi utawuphila ngoba bayathi ukuthi uKristu indlela akayikhulumile isuke ineliciniso ngaphakathi. Singandlula ke siye kwisigaba esilandelayo ithi lana masichaze amavi kaKristu naloku la kwenda etinsukwini letilandzelako. So inkulumo iloku iyachubeka sithola ukuthi kwendakalani ke emva kwalokho kwisigaba B. Harris ungasipha mhlambe lokutholile lana lokuvisisile. Okay. So ukuze sitokhona ukuvisisa kahle lana sikhone ukuchaza kahle lamavi naletendo letayendeka letinsuku letilimbalwa letiyadlula. Kufuna sifunze kahle lapha kuleli verse 11 lapha ku chapter 11 verse 5 to 8 ya John. Ithi lana, now Jesus loved Martha and her sister Lazarus. When he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Then after that said he to his disciples, let us go into Judea again. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? So lana ke involisi thola ukuthi after 2 days or after insuku letimbili indlulile Jesus Christ bambikele lomlayeto. Jesus Christ yena sobatshela ukuthi ufuna ubuyele eJudea, not le eBethania le ku sister wa Lazarus ba request Jesus Christ ukuthi akede because Lazarus uyakhula. So ngaleyo ndlela nalama disciples I think aba confused ukuthi hawu sesibuyela eJudea nyana. So buyela njani eJudea kepha lama Jews le ngiyo labafuna ukuyendani ukugcoka ngamanje bakubulala. So naka Jesus Christ sibuyele eJudea abasavisisi kahle ukuthi kahle Jesus Christ kahle ukuthini ungabe ufuna ukusibulalisa ngani ngawo ke lama Jews na. So ngiyo ke level leyo lama actions le Jesus Christ wathatha over the next few days. Yeah, siyathola lana ukuthi Jesu Kristu kuphela amalanga lamabili kubonakala ngathi sekakhohliwe ngaLazaro. Kunokuthi akhulume ukuthi hayi phela kufanele ngiyelena kuLazaro lapha bahlobo bami bahlupheke khona uthi masiye kuphi kwendzawo yaseJudea. Then bafundi bayabangala ukuthi hayi man Jesu kanzi unjani. Bakhumbula sehlakalo sikaJona ukuthi hayi man ngabe kanti Jesu unjani wavumelana ukuthi naJona naye ende njani ahlushwe angeni lutho kungani ayenda ngalendlela ayenda ngakhona. So lokho kwabaniketa lokukhulu ukukhathateka empilweni tabo ukuthi ngabe mhlambe siyavisisa lendlela Jesu asebenda ngayo na. Angathi mhlambe khona lo ufuna ukugcwalisa. Yebo, so injongo yale timo letendekayo. So Jesu Kristu wayengena kamabomu and sithola ukuthi lana bekade futhi kusiLazarus utofa. Kodwa walinza ngoba Jesu Kristu usebenza ngendlela yakhe akasebenzi njengathi sine abantu basemhlabeni. Ingawo walinza isikhathi lesithe laba bebasolo bacabanga uJona batibuta ukuthi Jesu Kristu ngoba uLazarus uyagula but akayinaki lenzaba so akayifake emcondweni sokuthi ngamanye amagama Jesu Kristu bekade kahle ukuthi into yentekana naLazarus. So into lefuna sibe nayo funa sibukathi ukuthi inkosi yethu ayifani nathi sine abantu basemhlabeni. Amen. Siyabonga. So lenye into just lesingayi-eda kakhulu especially when sesithatha like lenzaba yalabafunzi bakhe. So labafunzi bakhe laba kuthiwa bacabanga John the Baptist. Kuthi hawu John the Baptist use prison bambita ukuthi is a forerunner of Christ bakahambela Jesus Christ phambili because John the Baptist nguyilo
bekalungiselela Jesus Christ indlela ngithi. So after lama Romans amfake ku-prison, bathi ukuthi Jesus Christ ngalawo wonke lamandla kanawo, why angakhiphi John the Baptist prison. So it's part of the things they betifika la kule tingqoko tema-Jews, and that question is not only okanye bengasi question ukuthi beyibuta kuphela lama disciples of Jesus Christ, kodwa ibuya from back lama Romans ukuthi if Jesus Christ une-power gcobo ukuthi angayena njani, une-power njengoba claim ukuthi une-power ukuya kuNkulunkulu, why then angayeni njani angafredi John the Baptist? So nabo kahle le question yalama Romans leyo beyithuthi ukuthi ngoba intaba nabo bafuna i-answer yalento leyo. Okay, no siyabonga ke sitadlula sichubekele kwisigaba sangalesibili esithi sona lana ukudumala kugucuka kuba yini ithemba. So masifunzekile lapho kulesi sigaba leso. Umbuto wokucala wona uthi yona yimuphi umyalezo ongaphelelwa isikhathi esingawuthola ngendlela uKristu asingatha ngayo ukulandelana kwezehlakalo eziphathelene nokugula kukaLazaro na. So ngabe iziphi ke umlayezo esiwutholako kulezi zonke lezi zinto ebezenzakala ekuguleni kukaLazaro? Siyabona lapho uJesu Kristu uthunyelelwa umbiko ukuthi umngani wakho uyagula. uJesu Kristu uthumela inceku emuva uthi yona hamba ubatshele ukuthi ukugula kaLazaro akusikona ukugula kokufa. Yathi balenze ukuthi uJesu Kristu makabuye mina inceku mayibuye itabuya naJesu Kristu atobona Lazaro logulako njengemngani wakhe lakamthanzako. Kodwa ke konke lokho kuyendakala babuka akukho Jesu Kristu la kwendawo. Ngabe yini lesikufunzako kuloko? Maybe uma singaya ku John 11 lesifunza verse 9 na 10, leyo isinika isisombululo nyana sale question lebutwako la funza ngale ndlela. Ithi Jesus answered, are there not 12 hours in a day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of the world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. So, njengoba like the question ibuta message lekufuna ihlale lakithi lengapheli. So, ivo lekufuna siyathi sifuna hlale sathi ukuthi kukhanya kwaNkulunkulu once ngaba lakithi sikubambelele la ku, and then kusho ukuthi angeke kuze kuphela. Angeke size sisikhucheke in any way, because kukhanya kwaNkulunkulu kulakithi. That's why lana kuleli verse le compare langa emini and then ebusuku. Kuthini? Kuthi lo hamba kuphi? Lo hamba emini. Angeke azakhucheke. But uhamba ebusuku wena njani? Uyakhucheka because akaboni. So, ngaleyo ndlela leyo ke nebantu lapho ukuthi basenkosini bachobekela njalo kuphi? Enkosini ukukhanya kwenkosi. Because babona bona, because they know ukuthi sithembele kuNkulunkulu la kunani khona, la kunempilo lenaphakade. But abahamba emnyameni ababoni ukuthi kunempilo lenaphakade nembayela njani, ba continue ngaleyo ndlela leyo ukuthi imvoto letini. Yebo siyabonga. Mhlawumbe khona lokugcwalisela. Yes, so la izama kusiyala ngamanye amagama ukuthi ebusuku umuntu akakhoni kubona, kodwa emini umuntu uyakhona kubona. So nangabe uhamba ebusuku uyagucheka obvious, but nangabe uhamba emini kuyakukhanyisela. So lelive laNkulunkulu linjalo, nangabe sihamba ekukhanyeni siba nokukhanya. That's why ithi labo abathinikela kuKristu bene njani bayahamba ekukhanyeni, kodwa labo labamzelele sithunywa noma improfeti kodwa wena njani bawela ebumnyameni ngoba abasahambi ekukhanyeni ngoba uNkulunkulu ukukhanya. So Jesu Kristu esinvite ukuthi kufuneka sihambe ngetindlela takhe ukuthi sitokhona ukuthi sihambe ekukhanyeni. Siyabonga lana ke siyathola njengoba senichazile bazalwane ukuthi uJesu Kristu ungukukhanya. Labo labahamba ekukhanyeni batathi babe nempilo lengunaphakade. So Jesu Kristu bekaletha lesi sehlakalo abonisa abaJuda ngoba nabaFarisi
bebahamba ngendlela yobumnyama. So abazama ukubabonisa ukuthi kufanele baphume kule ndlela le bacabanga ngayo nalezi zinto abazenzayo, bahambe bathathe bamukele ukukhanya okuvela enkosini uJesu Kristu. Sitathi-ke sidlule siye kwisigaba sesibili esithi lapho yisiphi isambulo esimangalisayo uJesu asinika abafundi bakhe, kodwa bawachaza kanjani amazwi akhe na? So lana yiphi isambulo esavezwa uJesu Kristu kubafundi bakhe, and then futhi bona bayi-interpreta kanjani lesi sambulo uJesu Kristu abavezela sona? So la John 11 verse 11 na 12 sithola leso sambululo leso Jesus Christ wabapha sona. Sithi ifunza ngale ndlela 11 and 12. Ithi, these things said he, and after that he said unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. So, isambululo Jesus Christ la silethako lana kuthi njengoba Lazarus alele yena uya kumvusa ngeleso sambululo leso. So now leso sambululo tukwe kulama disciples a Jesus Christ okulabafundi ba Jesus Christ akuzange kube into yokuthi bayithatha ngale ndlela le Jesus Christ bayithatha ngakhona, because bona bacabanga ukuthi Jesus Christ ukhuluma just ngokulala nje lokuthi mina nawe sikujwayela ukuthi uyalala uyavuka, yabona. So ngale ndlela le abazange bavisise lesisambululo sabani sa Jesus Christ. Yeah, so okay, bofuna ukuchaza mzalwane. Besingachazile lokuningi, Okay. but kodwa ngulowo Mhlambe machaza sivele siyehlise singenise naku ku-C ngoba ichaza cishe ngokufana nalesambulo esivelako khona manje. yeah, into eda kancane lapho, kodwa so njengoba isho ikhuluma ngokuthini ukuthi Jesu Kristu beka compare kufa nokulala. So abafundi bakhe bebanga understand ukuthi ingabe Jesu Kristu usho ukuthini akathi Lazarus ulele, kodwa Jesu Kristu bekazama ukuthi Lazarus ufile ngalamanye amagama. That's why if uqhubeka ufunza ikutshela ukuthi Lazarus ugcina soyabachazela Jesu ukuthi Lazarus ufile. So ngulowo ke Jesu Kristu bekazama uyiletha Lazarus ukuthi Lazarus ufile, kodwa beka compare i-death as sleep. Yeah, no, siyabonga. So lana njengoba uJesu Kristu akhuluma ngokuthi Lazarus ulele, kuthiwa lana makuhamba isikhathi bafundi bakhe bagcina sebalibele ukuthi konje kukhona ifamily lena elahlekelwe oregulelwayo. Kodwa ke lana ke uJesu Kristu bekangakakhohlwa konke lokho. Siyathi ukuthi uJesu Kristu uloku uyibekile engcondweni yakhe le family lena legulelwayo. So lana masichubeka ku-C uyasho lana Jesu Kristu ngokubachazisela ukuthi bavisise ukuthi lokulala lakhuluma ngako ukhuluma ngani. Uthi lana ukulala lokhu kuthini? Ugcina sekabatshela ngoba uyabona ukuthi ngathi bayacakeka bavisisi kahle kahle ukuthi ngabe ukhuluma ngani. Uthi Lazarus wena njani? Ushonile. Sekulento sekabachazisela khona. And lokhu ukuveta ngani ngoba Jesu Kristu sekayati ukuthi kwenzakaleni ngaLazarus. And wathi kanjani Jesu Kristu manje lokho? Sikuthola kanjani? Singachaza sikuthini lokho? Ngoba masiloku sikhuluma lana kuyakhulunywa ukuthi awuyachaza Jesu Kristu ukuthi awuLazarus ulele. Mara kumessage ayithumelile lena. Utheni wena? Uthi lokhu kugula kukaLazarus akusibokwani okufa. So kusho ukuthi ukhona uJesu Kristu ukubita lokhu kulala lokhu noma lokhu kufa njengekulala. Angathi mhlawumbe khona lokuthanza ukuveta lapho umzalwane Harris. So into lenye kumele sinotice ngaso like lesifundvo njengoba bazalwane sebashide ukuthi compare kufa nekulala, and lokho siyathola ukuthi like nawufunza most ema scriptures ku Bible especially lapha Old Testament kuma Kings bahlala ba compare kufa nekulala. Balokusho ukuthi like Solomon slept with his fathers and was buried in the city of David his father. Whom slept with his father and was buried. So like level is a pattern le ba comparable etikoma vankulunkulu ukuthi kufa uNkulunkulu most of the time compare nokulala, because uyathi ukuthi
ukade usibanyana just siyafa siyalala for isikhashana and then futhi uyabuye uyasivusa. So ngiloko-ke just ngifuna uku-add lapho kule question yakasi. Ku-Moses Prophet uthi wona lana ku-C uKristu ufanekisa ukufa njengobuthongo kubantwana bakhe abakholwayo. Ukuphila kwabo kufihleke kuKristu ngoKristu kuNkulunkulu. Futhi icilongo lokugcina lizozwakala labo abafayo bazolalela kuye. So lana siyathola ukuthi lokhu kufa lokhu Jesu Kristu beyakhuluma ngakho ukuphumula nje okwesikhashana until kuze kufike yini icilongo labo bazathi bavuzwa. So uLazarus waba nenhlanhla ukuthi uJesu Kristu bekakhona wenza njani wayofika kuye wamvusa. So ngikho lokhu lesikuthola kodwa ke sizathi futhi sithole ngabanzi ngokuchubeka kwesifundo sethu. Asiye kwisigaba sangalesithathu. Ithi kona ukulinda. Umbuto wokuqala lapho uthi wona kungani uJesu wahlala wangaya eBethaniya ngisho nalapho esezwile ukuthi uLazarus ufile na? Mhlambe umzalwane uFortune ungasichazela. Isizathu sokuthi Jesu Kristu why angaya eBethaniya ukuthi Jesus Christ bekafuna ukuthi babe nokukholwa ukuthi yena umuntu omvusa kuLazarus. So ngaleyo ndlela Jesus Christ wahlala isikhathi lesithe for 4 days angayi ngoba befuna ukuthi babe nokukholwa ukuthi yena umuntu okwenda lo wafuna ukukwenza. So ungathi ngabe khona lo munye la nga-eda la. Mhlambe ku-Moses Prophet ongazama ukuchaza nje usiphawulele kancane. Yes, so for ngokuba uJesus Christ yes njengoba umzalwane sekashilo ukuthi ufuna ukuthi babe nokukholwa after sekabayele njani after sekavuse Lazarus ukuze bonke abantu babe nokukholwa ukuthini babe nokukholwa kuJesus Christ because ungathubuka lesigameko lesayendeka lapha eBethany Jesus Christ wangena lokho after some few days after everyone soyele njani sothola ubufakazi vele ukuthi Lazarus ufile and so like abantu batokhona kena njani batokhona ukudumisa uNkulunkulu ngalokho. So lokho bekendelwe everyone even nalabantu laba ukuthi abakholelwa ukulivela lenkosi or abakholelwa kuJesus Christ ngaleyo ndlela leyo uma Jesus Christ ayenda lokho and then everyone ke bekatoyele njani atokholwa kungabi nemadoubt ukuthi ngabe nguye cobo the Messiah lona na. But lokho ke wendela ukuthi each and everyone even nalaba bayena njani bam-opposa bakholwa. But futhi akayendeli just labo kuphela laba ngakholwa even nalaba abakholwayo nema-disciples akhe nawo futhi again because babaluleke kakhulu because ama-disciples akhe remember ukuthi bekabafundisa yini bekafundisa le mission ekusemele bayele njani babe nayo nawo. So ngaleyo ndlela leyo yonke level eyendekako lapho yendelwa each and everyone even nami nawe today noma ngabe level eyendeka way in the past. So nathi solo siyahlomula ngalokho because siyathi ukuthi uma sithembele kuJesus Christ eqinisweni njani sinelivuko lelisethe kuNkulunkulu. Alright, singena ke kwisigaba sesibili sangalesithathu sithi sona lana kuyini okufanele sikucaphele ngendlela umphiliso omkhulu avumela ngayo uLazarus umngane wakhe ukuthi agule kangaka ekugcineni aze afe ngempela na yini esikucaphelayo lana? Maybe uma singaya kufunza 1 Corinthians 15 verse 17 to 19. So ithi lana, and if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. So ngalawa mavi nje kuphela siyabona ukuthi imvelo kumele sicaphelisise kakhulu lana ukuthi kuvuka kwaJesus Christ ngabe akuzange kube khona and then lokukholwa kwethu kuJesus Christ kufana nelead and then bekunganasana lithemba for insinziso because Jesus Christ obviously wafa wangavuka uma ngabe bekunjalo. But
Kodwa akukho njalo Jesus Christ njengoba uvukile kwabafileyo and then waya ezulwini. Nathi-ke sinalo lithemba leyo ukuthi one day sizovuka, and le mvo leyo iyabonakala-ke ngani ngalokufa kwaLazarus ukuthi uNkulunkulu nani unawo amandla okuvusa abantu abafileyo, because naku uLazarus umvusile. And not only Lazarus kuphela lokuthi singabekisa ngayo example tiko live lenkosi lokuthi bavusa, bakhona labanye nabo even ngalapha ku-Old Testament ukuthi kubhaliwe ngaba lokuthi bayena njani bafa bapheze bavuka ngani ngamandla kaNkulunkulu. So lo Nkulunkulu lesimkholwako kuyakhomba-ke ukuthi is the only one esingamthemba, because kuwo konke lokukhona emhlabeni kude imvelo enemandla ukuthi ingavusa abantu abafileyo than yena uNkulunkulu himself. Okay, si lana kumoya wesiprofete ithi yona lana if uJesu Kristu bekasegumbini lapho uLazaro bekagula khona, kuthiwa uLazaro bekungeke aze afe, kodwa ke Jesu Kristu wamvumela ukuthi uLazaro ashone ukuze kubonakale amandla wakhe. So waniketa Sathane ukuthi maka atibonakalise, kodwa ke egcineni ambonise Jesu Kristu ukuthi Jesu ungubani, ungukuvuka nokuphila, kungakho aye wavumela ukuthi uLazaro agcine sekashonile. Mhlambe kukhona othanza ukugcwalisa or lokucaphelile mzalwane Fortune. Lokuningi sokukhulumile brother Ben, but into lengizama ukuyisho ukuthi uNkulunkulu uyavumela ukuthi Sathane asilinge or zidlule kuma trials, ngoba kufuna ukuthi ikholo lethu kubonakala ikholo lekunilo lona. That's why ikholo lifanisa negolide, ukuthi igolide kufanele icrasheke kuze kuvele bona bayo begolide. So kanjalo nalana bekafuna ukuthi bayene njani babe nokukholwa. So letilingo leti ukuthi funa ukuthi sibe nokukholwa, singaphumi endleleni kaNkulunkulu. So ngiloko lengizama ukusho ukuthi Jesu Kristu the time akazange angene egumbini ngoba bekafuna ukutesta amandla aSathane, ngoba bekafuna ukuthi iSathane atibonakalise amandla akhe seyinto obuya utomvusa, ngoba siyathi ukuthi sonke kude umuntu lwangavusa umuntu afile uJesu Kristu kuphela la ngakena, because ithi iBhayibheli ngiyelo le voice yokhona kuvusa labafile. Siyabonga. Singena ke kwisigaba sangalesini. Kulesi sigaba lesi sithola lapho ukuthi ngesikhathi esiningi siyaye sibe noku expecta into tenteke ngendlela yethu, kodwa lana ithi yona sigaba lesi sithi akwendeki ngokubona kwethu. So tinto leti no singatibona ngendlela lena sifuna tenteke ngakhona. Uma sithatha sibuka lendzaba lena ya seBhethani, lama bosisi baka Lazarus bebabuke ukuthi Jesu Kristu tata abaside kulokhlupho yokugula kukabhuti wabo, egcineni futhi agcine sekashonile. Kodwa ke akwendekanga ngalendlela bebacabanga ukuthi utawushesha Jesu Kristu makathola umbiko agijimete lana, kanti kuningi futhi lesi kufundzako kulesi sigameko. So kumbuto wokucala uthi yona kuyini okufanele sikucabange njalo ngokufa kwezinceku zikaNkulunkulu ezithembekile, kungakhathaliseki ukuthi kwenzeke kanjani. So yini kufanele sikucabange ngokufa kwezinceku zikaNkulunkulu? So kufa kwezinceku zikaNkulunkulu kujabula kwaNkulunkulu, especially uma leto zinceku zikaNkulunkulu tifela enkosini. uNkulunkulu uyajabula ngaloko uthini kusinaba abakami bafele kuphi, bafele kimi banani banelithemba kimi ukuthi one day batoyenda njani batovusiwe. So uNkulunkulu uyakujabulela ke lokho ukuthini kusibantu bafele kuye, because uma bafele kuye bananani banelithemba okanye bane-assurance of life in a way. So ngaleyo ndlela leyo ke laba labafela enkosini akufuneki bayende njani, or uma kuthi someone omzalwane or sister wethu ushonele enkosini akufuneki ukuthi sidumale kakhulu, even noma ngabe singakhala, kodwa asikhale sikhumbule ukuthini ukuthi sister or brother wele njani ufele enkosini. And then ngaleyo ndlela leyo ke kuba kuhle kakhulu ukuthini in fact akusabi i-curse lokuthi umuntu usoshonile onjani, but because siyazi ukuthi ufele kuphi, ufele enkosini. Ethi kuligugu kushona kwabangcwele bashonele kuphi? Enkosini. Mhlambe ungasipha sibonelo sabanjalo abathe bashonele enkosini, kwaba ligugu njani kuNkulunkulu? So
kuligugu kakhulu kuNkulunkulu ukuthi abantu bashonele enkosini. For example, baningi abantu labashonele enkosini from the Old Testament, bo Elijah siyababona ba-translate-wa. So kuligugu ngale ndlela yokuthi uNkulunkulu uhlanyele isithelo sakhe la emhlabeni ukuthi sibe sihle, ukuthi leya atoba asilenzile. So kanjalo-ke nabo labantu laba abashanslithiwe basezulwini or labangcwele baligugu ngaleyo ndlela kuNkulunkulu and bahamba ngetimiso taNkulunkulu. So siyathi usithi nangabe sihamba ngetimiso taNkulunkulu sibangcwele siyajinja, kodwa sijinja ngeJesus Christ. But into lesithola la sithola ukuthi kufuna ukuthi sibe ngcwele nathi ukuze sitokhona ezulwini. Kodwa tibonele talabangcwele bo Elijah bo Elisha laba babala. So indoko lesithola la. Okay, siyabonga. Mhlawumbe khona ufuna ukusho makungekho sidlulele kwisigaba sokugcina. Yeah, so just kancane lapho kule example lana babekisa kahle nga-Elisha. So Elisha ke siyamathi ke ukuthi beka students sa Eliya, and then Eliya after ngongolisa kaMthetho wamisa ezulwini, and then Eliya ke wachubeka ke washuwaya waphusha umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni. So lana sithola ukuthi Elisha, yeah, so sithola ukuthi Elisha uhambela to suffering, uhambela tukukasta ke tokugcina tokuphela kwempilo yakhe sethi babhlunge sokuba nalo witness lobu buyesitheni natonke letimvulo letinzima nje impilo yakhe iba munzima. But instead wena njani uthembele enkosini inomela noma ngabe le situation injani, but so long ezisela njani sibambelela enkosini, and then ngaleyo ndlela leyo noma ngaze ufe noma ngaze ufe kufa lokuthi kuwesi kangakanani emhlabeni, but ngoba kusuyathi usingibambele enkosini, and then uchosi wena kahle unokuphila kahle kahle awunakufa njengoba thina sikuviwa namhlanje sithi lo muntu ufe kabuhlungu lo. But inhliziyo yakho njengoba solisabambelile lapho itrust kaNkulunkulu, and then lokho kufa lokho nani, and then it doesn't matter because wena uyathi kuthini, uyathi ukuthi hanya lo sengiyaphumula because bese ngokusebenza ngomuntu uyatwena njani atongivusa njengoba wayenda kubani kuLazarus. Siyabonga. Ngena kwisigaba sekugcina sithi sona yiziphi izehlakalo ezenzeka eBethaniya ngaphambi kokufika kukaJesu, futhi obani abanye ababekhona uma efika na. So khona izehlakalo letendakala kule ndzawo yaseBethaniya ngaphambi kokuba Jesu Kristu afike. Futhi bobani abanye bebakhona kuleyo ndzawo, ngabe siyasathola ndaba. So lapho ke sike sathola ukuthi letigameko lesendeke eBethaniya before Jesus Christ afika khona ukuthi kwangcwatshwa Lazarus. So Lazarus bekangcwatshwa, Jesus Christ angazange abe khona lapho kuleyo mngcwabo lapho. But le question ke iyachubeka ibuta ukuthi ngobani labanye lapha beda lapho kuleyo ndzawo le yaseBethaniya. And then lana ispekisela ukuthi like iBethaniya neJerusalem bekungase sekudzeni just bekuthi ma town or ma city lokuthi asedudane ahlalelene. Yes, yeah, just labantu laba because base Jerusalem lama Jews bekade I think ngalomndeni waLazarus na Jesus Christ. So ngaleyo ndlela ke better I think with the hope ubona ukuthi Jesus Christ utoyendana lapha kulomngcwabo. But into lekhona ukuthi ngibo ke labo ukuthi laba beda futhi again kulomngcwabo wa Lazarus. And then lokho ke kusho ukuthi ngalamanye amagama lesahlakalo leJesus Christ wasenza sokuthi avuse Lazarus lapha kule ndzawo yaseBethani, kusho kona ukuthi everyone bekanebufakazi because everyone bekakhona emngcwabeni wabani waLazarus. So akunakuthi singathi Lazarus bekangakafi and then kwendeka something, no. Lazarus lana bekashonile and then Jesus Christ wabuya wamvusa, and then kude mulane power yokuvusa labafileyo beside uNkulunkulu. So lokho ke kusinikeza lithemba futhi thine njengoba sisenkosini kuthini ukuthi one day uma singagcina enkosini sicine kuze kube sekupheleni silwe lempi, and then nathi ke kutoba njalo ke ngokubuya kwakhe sizovusa emathuneni, and then siye ke sophila kulombuso wakhe losozulwini siphile naye forever. Ubuthanza ukugcwalisa? Yeah, bona ubrother Iris lokuningi sokukhulumile. So sithola ukuthi lapha eBethaniya neJerusalem abasimbe ku 3 kilometers away. So bekusedude kakhulu. So maJuda basilabanye labe bakhona bekumaJuda, of course vele baya ku visit lapha kulomndeni bakhala nawo. So siyathola ukuthi nabo bahlanganyela bayakubona ukuthi
the time Jesu avusa Lazarus bayakubona ukuze ukuthi kuba bufakazi kuwo wonke umuntu ukuthi inkosi kuphela lengavusa umuntu lo ofile. Ku-Morris Prophet lana uthi wona ngokwephuza ukuza kuLazaro uKristu wayenenhloso yomusa maqondana nalabo abangakamamukeli. Walibala ukuze ngokuvusa uLazaro kwabafileyo hleze anike labo abanenkani abantu abangakholwa obunye ubufakazi bokuthi ngempela ungukuvuka nokuphila. So le nto ukuthi Jesu Kristu angayi laphana makaceda ukuthola lo mbiko kwakuyindlela yokuthi anikete labo lebangakakholwa kuye lithuba lokuthi mababone ukuthi yena ungukuphila ukuvuka futhi ungukuphila. And futhi lenye into siyathola ukuthi labaya kulendzawo yaseBethania bofakazi abaJuda nabo kuthiwa bebakhona lapho. So lokhu bekuyindlela ukuthi uJesu Kristu wathi bonke labantu abanenkani abangafuni ukulandela umthetho wakhe mababone lesi sehlakalo ukuze bakhona ukubona ukuthi ngempela uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Siyabonga. Mhlambe ke mase sivala ke isifundo sethu. Yini lesithandza ukuthi babukeli emakhaya baphume nako ngalesi sifundo sika Lazaro noJesu? Lesingathi ingcikithi yesifundo sethu sanamuhla. So lana njengoba like isihloko sethu salesifundo sisho ukuthi Jesus and Lazarus. Imvo lesifunza kakhulu olengathanda ukuthi like babukeli bahamba nayo ukuthi kudo tonke timvo letikhona la emhlabeni lesingatethemba kude imvo ledlula uthemba Jesus Christ, because Jesus Christ egcineni ngoba nguyeke la decide yini impilo yabo, because impilo iprecious ngendlela yokuthi okanye iligugu ngendlela yokuthi asikhona ukucomprehend ukuthi like why sidlale ngayo ngoba siphe level of precious kangakanani oleli gugu kangakanani. So imvo lokufuna sifunze ukuthi asendeni sithathe lempilo le Jesus Christ asiphe yona ukuthi ayibe ligugu kithi. Sende sure ukuthi siyenda njani siya sustain nala komhlaba lotabo futhi ngokuthi sende njani sifollow level laNkulunkulu. Siyabonga. Mhlambe amavu akho ogcina. Yeah, so esikufunza la bazalwane kufuna ukuthi sibe nokukholwa enkosini yethu Jesu Kristu. Njengoba siyathi ukuthi ithi kulugugu emehlweni wayo ukuthi labangcwele bafa ngoba uyathi ukuthi ngelanga lokugcina uyakuzivusa njengoba liyasho ukuthi licile molitawukhala. So nathi kufuneka sibe labantu la ukuthi basethiwe 144,000 ukuze ukuthi sithene njani sithole la reward njengoba liyasho live laNkulunkulu ukuthi bheka ngiphethe yini ngiphethe reward ngidonika abantu according to imisebenzi yabo. So nathi kufuneka sisebenzele inkosi seselamhlabeni ngoba inkosi iyabuya. So nathi kufuneka ukuthi nasibuya isiphe imichele sikhole nathi ke ezulwini. Ngiloko lo ngakhetha. Siyabonga inkosi ke ngathi ngasibusisela ukufunda kwesifundo sayo. Amen. Sidothi ke sivale isifundo sethu uma sithandaza umzalwane uHerisa sithandazela. Baba wethu wasezulwini, dala lezulu nemhlaba. Sibonga lithambo lakho Nkosi nemusa wakho ukuthi sihlanganile ngelivi lakho Nkosi. Sicela Nkosi ukuthi losikufunzile ngakube ngolungena ingqondo entefu. Siphile nabo Nkosi, kusinabo bonke nababukeli Nkosi. Bathole lokuthide Nkosi lokubuya eveni lakho Nkosi. Lokungabenda ukuthi Nkosi baphile ngakho. Konke lokho Nkosi siyabonga kuwe ngayo mfelo wethu Jesu Kristu ophilayo manje kuze kube phakade. Amen. Amen.